EPS teleclass. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوافر برايمري سكول تلكلاها تيا امها داريورونا مرحبا دنو grade تینن اسلام می تلکلا هاگه می بدل کلی زهفامیس تیا هوری ها کدینگه حال کینتا بس امید کرا تیا هوری ها کدینگه حال وس رنگلوانی کما اینگه هوری ها کدین وس فیلاول فشمو کرین کیا دعا کیا لما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ಆಹಾರನ್ನಕಿ ಕೋಂ ಎಚ್ಚೆ ಮಿಹಾರ ಮಿಸ್ ಮಿಯೋಳನಿ ತಿಕೊದಿನ್ನ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳಕಿ ಕೊಬಾಕನ್ ದಿನಗತು ಮಟ್ಟಕ ಆರತೆ ದಕ್ಕಾಲ ತಿಕೊದಿ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳಕಿ ಕೊಬಾಕನ್ ದಿನಗನ್ನಾನಿ ಮಿ ಆರತುಗೆ ಹೀಗ ಹಿಂಗಾ ಹುರಿ ಹಾಕುದಿ ಮಿ ಸಹಿಮ ವರ ರಂಗಳ ವಾಣೆ ಹಿಂಗೆ ಬದಲಾಫ್ ಅಡುವ ಹಾದ ಆಹಾರೆಂಗೆ ಗ್ಯಾಗಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಕುಲೈ ನುಹುನ್ನಾನೆ ಅದಿ ಎವ್ವೆಸ್ ವಹೆವ್ವೆಸ್ ನುದುವಾನೆ ರಹೆವ್ವೆಸ್ ನುಲಾನೆ ಆಹಾರನ್ನ ನೊಲಾ ದಿರಿಯೆ ನೋಳೆವೇನೆ ಅದಿ ಹುರಿಹಾ ದಿರೇ ಎಚ್ಚೆವ್ವೆಸ್ ಬೇನುಂ ಕೊರಾ ಎಚ್ಚೆ ಆಹಾರನ್ನಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದೋಹಕುವೆಸ್ ಬೇನುಂ ಕೊರಾ ಎಚ್ಚೆ ಇನ್ಸಾನುನ್ ತಫಾತು ಕಂಕಮುಗಾ ಆಹಾರೆಂಗೆ ಬೇನುಂ ಕೊರೆ ಆಹಾರನ್ನಕಿ ಕೊಂ ಎಚ್ಚೆ ಹುದಿನ್ ಕೊಬಾಬ ಮೈ ಅರತುಗೆ ಜವಾಬಕಿ ವರಗ್ಗಿನ ಜವಾಬ್ ತಂಗೆ ಬಾದೆ ಹಿಂಗ ಬದೋ ರಂಗಳು ಜವಾಬಕಿ ಕೊಬಾತು ಬಲಾದ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಅರತುಗೆ ಜವಾಬಕಿ ಫೆಂಗ್ ಏಮಿಮ ಫೆನೇ ಬುನಿ ಹುರಿ ಹಾಕುದಿನ ಮರುಹಬ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳಕಿ ಕೊಬಾಕ ಮಿಸ್ ಮಿಹಾಲ್ ಮಳಂತಿ ಕುದಿನ ಬೊಣದೆ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳಕಿ ಫೆಂ ಬೆಹಿಗೆಂವಾ ಬ್ಯಾತ ಹಿಂಗ ಬದಾಲಮ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳುಗೆ ಲಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಕಿ ಕೊಬಾಕ ಲಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿಯದು ದಸ್ಕುರಾಣಿ ಫೇನುಗೆ ಬ್ಯಾತಕಕಿ ಕೊಬಾಕಮ ಏಗೆ ಮುಹಿಮುಕಮ ಫೇನುಗೆ ಬೇನು ಹಾಮಕುರಾಶಿ ಮಿಯದಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಕಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿಯದು ಕಾಮಯಾಬವಾಣಿ ಫೇನುಗೆ ಬ್ಯಾತ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರುಮು ಮುತಲಕು ಫೆನಕಿ ಕೊಬಾಕ ಪುನುಮು ಅದಿ ಫೇನುಂ ಕುರೆವೆ ಬೇನುಂತ ಪುನುಮು ಏಮ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳಕಿ ಫೇನುಗೆ ಬ್ಯಾತ ಫೆಂಗ್ ಫೆನಕಿ ಹುರಿಹಾ ದಿರುಮೆಗ್ಗೆ ಅಸ್ಲು ಹಮ ಎಹಿಮ್ಮೆ ಫೆನಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಇನ್ಸಾನುನ್ನ ದೆವ್ವಾಫಾವಾ ಗಿನೆಗುಣ ನ್ಯಾಮೆತ್ತಗುಗೆ ತೆರೆ ವರಂ ಅಗುಬೊಡು ನ್ಯಮತೆ ಫೆನಕಿ ಹುರಿಹಾ ದಿರುಮೆಗೆ ಅಸ್ಲೆ ಅಸ್ತುತಿ ಕುದಿನಗಳ ಬಿಸ್ನಾದ ಮಿಯೆ ಬೊನವೆನಿ ಎವ್ವೆಸ್ ದಿರೇ ಎಚ್ಚಕ ಫೆನಾನುಲ ನೋಳೆವಿ ಹೇಮ ಫೆನಕಿ ಮಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎಚ್ಚೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದೆವ್ವಾಫಾ ವರಂ ಅಗುಬೊಡು ನ್ಯಮತೆ ಹೆನ್ನು ಆಹಾರಮೆಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಇನ್ಸಾನಕವೆಸ್ ಫೆನಾನುಲ ದಿರಿಯನ್ ನೋಳಿವೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಿಂವರ ಕುರವಾಫಾವಾ ಎಹೆನಿಹೆನ್ ನ್ಯಮೆತ್ತಕೆ ಎಫ್ಫದೆ ಫೆನಕೀವೆಸ್ ವಕಿ ಮಿಂವರಕ ಕಂಡಾಳುವಾಫಾವಾ ನ್ಯಮತೆ ಫೆಂಗ್ ಉಫೆದಿಫಾ ವನಿ ಆಕ್ಸಿಜನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಲೆವಿಗೆ ಫೆನುಂ ಕುರೆವೆ ಬೇನು ಕೊಬ ತಿಗುದಿನೆಂಗೆ ತ ಫೆನುಂ ಕುರೆವೆ ಬೇನುಂತ ವರಗಿನ ಕಾಂತತ್ತಕ
fen beenun koredo hingabati kudin balalan ale fenum mi kore beenun taka buin aharimen buima fen beenun kore wudu kurmavs fen beenun kore fen verum fen varam vesarmen beenun kurani fen kekkumattakaves aharimen fen beenun vedo annawunu dowun aharimen la annawunu hadiwima aharimen donnam mi beenun kurani fen saafu kuram ves aharimen beenun kurani fen tikuden engeta minunas fenun kore wehen beenume koba konkujjaku tabune deni masha Allah gastaka fen demes fen beenun vedo ararangal fen behigen wa bata fen behigen wani maagadu timbayaka eke tohuru fen ki yani namaki mutlaq fen de tohuru kan ne tohiru fen tine najis fen tohuru fen nuwata mutlaq fen tohuru fenaki amilla zatuga tohiru hadi ehen taketi tohiru kura ehen echaka ekuwe kula nuwata raha nuwata was badalwefa nefe wudu kuran kamudani mibawatuge fenu misal ware fen khandu fen walu fen gandu fen zamzam fen adi kor fen ware fen gandu fen adi fini fen ema mi ware fen gandu fen adi fini fen kimi mutlaq fen nuwata tohuru fen gotuga wa dalile tikudina miskiyal dena Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi bas fulegawani وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به adi timan raskalange tieba mihun nataka udum ware vessevime ein tieba mihun tohir umattake Allah subhanahu wa ta'ala ge mi wahi bas fuluge mi maana vessebenge ware fenaki ei tohur fen nota mutlaq fenka Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korevi Allahumma ighsilni min khataaya bima'i salji wal barad haddawa bodu korevi raskalak fini fena gandu fenu miyalage kutta donnawande ehema fini fen nuwata gandu fenaki mi tohor feneka Rasul sallallahu alaihi wasallam mi dua korawa famu sebenge den kandu fenaki mi hama tohuru fenekka ge dalil sahabi bekalun kandu datur faturu kon uluvairu fen gendevele madukamun wulu kofinama bo fena ativeda neti kandu fenun wulu koruma behegotu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga dennevumu hadis korevi huwa tohuru ma'uhu al-hill maitatuhu efen tohire adi efenuga maruwe fawa taketives tohire ehme me benge kandu fenun wulu korevena kan kandu fena kimi mutlaq fenuga terega himene fenka zamzam fen Ali radiyallahu anhu ke ben riwayege hajjatul wadaa'u ge duwahu Allahu ge rasula sallallahu alaihi wasallam zamzam fen balidi kan ediwada gennevi adi efen hippevi adi efenu wuluwes korevi ehme benge zamzam fena kivesmi tohuru fenuga terega himene fenka fen behigen wa bataku ge dene
de tohuru kanne tohiru fen saboni kukun fuffada tohiru ecce ekwefawa fen mi fenaki mutlaq fene bunewe hindu tohiru fene mutlaq fene bunamun ein beru wejnam e fenaki ege amilla zatuga tohiru ehenas ehen eccehi tohiru nukura fen එහෙම මියස්ත මුතලග ෆෙරෙන්නු එහෙනම සේ මුතලග ෆෙනුගේ තෙරයන් එච්චෙන් එකුවීම මිය මිකේනි තෝහුරු කන්නේ තෝහිරු ෆෙනේ ඉසාලක සෑබෝනි කුකුම් ෆදා ෆුෆදා මිසාලක තෝහිරු එච්ච මිය එකුවීම මි ෆෙනම් මිකේනි තෝහුරු කන්නේ තෝහිරු ෆෙනේ මි ෆෙනුන් එහෙන් එච්චෙහි තෝහිරු කුරන් කමදාන ඉසාලක මියති කුලෆෙන් සෑබෝනි ෆෙන් මිබාවතු තෙරේගේ හිමනේ ෆෙනුගේ තෙරේක tohuru kanne tohiru fen tohuru kanne tohiru fenugu terega himene ane fenemi mustamal fen ei beenun kuffawa fen misalaka wudu kura miha hina ganna mihage gunawantakun ohorigen dafe mihar mifen wudu kura miha beenun kurmuge sabun devana fahara wudu kura ka beenmen nokure vene ehem wegen asta tohiru kanne tohuru kanne tohiru fenugu terega mi himeneni wudu kuran kamudani hamekani tohuru fe enwata mutulagu fenu ehema miwata wudu kurarugo beenu ko fona fen ane beermen nokore ven wudu kuraka ekamaku ehen taketi tohiru kurmataka beenu koreda misalaka echi donnam beenu koreda nefe nuni tantan saaf kurarugo hame fen beenu koreda ehen namahi wes wudu kuraka mifene beenu men koreve fenuge baatawge teren najis fenaki najihen elumuge sababun efenuge kula was nuwata raha tagayyaru wefawa fen efenun ecce tohiru kurun huddawege nuwa kamuge macca ilmu verin ebbas velawa ehen namas fenuga degulla hamawejjenama efen najihe nuwan meti najis fenaki najihen elumuge sabun efenuge kula was nuwata raha tagayyaru wefawa fen ko baba najihaki konkudinaka tengeni masha Allah tikudin tibunani hadi ecchisedo ingaba balalamado najihaki ecche jehumuge sababun doe saafu velan jehe hadi komme ecche ehema najihen elumuge sabun efenuge kula was no taraha mi tagayyara fa fenam mi kiyani najis fe nge ehema najihaki ko ba kamis tikudin mi harangi najis fenaki ko ba kamis mi harangi jeda den miyoti najis fenakun evisecche tohiru kuraka rangale nuane huddavegen noi ehema tohiru ecchi saaf kuraka vis najihen elijjanama den efenakun kamakun udan nge den miyoti degulla hama vejjenama efe najihen nuane mibunani misalaka degulla hama efe hunna fena najihen eunas aslu nuane hi najis fenaka e najis fena gotuga nimmani rahaya waha kula badalu denga bagulle ki ko bato balala no demyoti degulla ki literum balanama sateka nuadiha 3 liter adi adubai balanama ei sateka haddi hade aduba ehem wima degulla hamawa fenuge tereya najihen elijjenama efen najiswani fenuge raha adi kula adi was badalu nge adi mi waha rahaya kula badalu nuaha induge efenaki najis fenaka nuwa ehnama vis degulla hama nuwa fenuge tereya kuda names kuda najihen eunas efen hama wani najis fena nge koba mihar meti medu tikudinge filani umaka hamen ase ingaba tikudinge masekke den balala mado meduge tikudinge furatama masekke emme rangalu kolamuga faahaga jahashi mihar mistakkalan tikudinna fennane matin tin kolame ei tohuru kenne tohiru fen adi najis fen
den arimatiga tikudin nadifa ehuri kantatta e mihar kiyala fatikudin kon kolamakatto e kantatta daani em komis ekkolamege himenene em e kolamege tikudin faaha galani mati ware fen tereyan alafawa juice tohuru fen tohuru kannet tohiru fen najis fen metan komis ebbeka daani em ebege tikudin faaha galani demis kiyal den den hori batabis meedale vetti fenuge kula badalu zamzam fen fenuga nubawastuwa fenuge raha badalu avin hunu efawa fen walu fenuge tereya kula alafa huru aywa denga ba devana maseketti kudin balala mado මෙoti tikudin devana masekke tohuru fenuge hataru bawate kuraha nan liyashe tohuru fenuge hataru bawate kuraha fatikudin mijeheni nan liya emme rangalu jawabu himene goliga kula jassashe nanmati difa tikudina degulla hamawa fenuga hunnani sateka hata visaduba haisateka eka visaduba sateka haddiya deaduba degulla hamawa fenuga hunnani sateka 39 liter sateka nuwadiha 3 liter 3 sateka nuwadiha 1 liter tikudin ege tere rangalu jawabuga kula jassala ehma mis ummidu kora mi maseke tikudinna kurang engene kama adi meduge filawalum tikudin mi rangalu mawlumat ke libunu kama enge den tikudin mi masekkei tikudinge kudafatu ga hadani eduma fahu missa tikudin waane vaiba kolla enge photo enagala tikudin missa vaiba kolla mi filawal tikudin handan kurati vaiba kurairuge ekujjege nama dinga badu adi sefar meduge filawaluge success criteria handan akolla alugandu medu kaamiyabu wani fenuge beta list kurumu mutalaqu fenaki kobakan bunumu fenun kureve benunta bonumu mis ummidu koran tiya horiha kodinnaves miyaduge filawalum wara gina batake egegen hingajjekam tiya horiha kodinnaves wara baajaveri rakkateri dostakan ede assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh EPS Teleclass